kugira ngo indimi zose abantu bose bavuge ko Yesu ari umwami. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ubuzima ni iki? Ubuzima ni iki? Yesu ashimwe cyane. Baza bwiza ati ubuzima ni iki? Ubuzima ni iki? La vie c'est quoi? Ubuzima ni iki? Habarwa gushikanaje ku buzima. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima ni iki? Habarwa uzo kuvuga ko ubuzima ni katihabwa. Ubuzima ni iki? La vie c'est quoi? Yesu ashimwe cyane. Utabukize rero ngenda kubarire isobanuro y'ubuzima. Ubuzima n'uburyo bwo kubaho. Amen. N'ibintu byagenerwa bikenewe ko umuntu abaho kuva akivuka gushika apfuye. Amen. Buri ubuzima. Amen. Kandi bakaza gukunda kuva ikivuka gushika nyine upfuye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko twebwe turi muri Yesu Kristo nuko tudapfa mu izina rya Yesu kubera amashimisha Imana. Ntabwo Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Ntabwo abakristo dupfa ahubwo duhindura ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Tukagenda mu buzima budahera. Yesu ashimwe. Tuva muri ubuzima busanzwe bwo ku isi tukagenda kubandanya mu buzima budahera mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Muhaguruke dufate umunota umwe. Yesu ashimwe cyane. Abo twari kumwe dimanche hariho umuvandimwe yari umunyeshengero twaramusengeye dimanche, ariko Imana yari ikeneye yuko agenda kubandanya ubuzima budahera mu kibanza kindi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yari umudamu yitwa Beatrice. Ntabwo twatamara igihe kinini hano. Ashobora kuba yaje muri uno mwaka niba ntihenze. Yaje muri uno mwaka yaje mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa mbere. Twatumaranye amezi 6. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Twabanye amezi 6 cyangwa amezi 7, ariko yaje mu kwa mbere. Yari umunyeshengero hano. Nuko rero Imana yaramaze kumwiyegereza kugira ngo ibe bwa buzima budashira turiko turababarira. Amen. Reka rero dufate akanya tumwibuke icyo wakwibuka nawe utarongoze n'ikihe no kwibuka ukabona ubwo buzima budahera, ukabona ubwo buzima bwo mu ijuru kandi bwiza mu izina rya Yesu. Ntabwo yababaye, twarabonanye bakibimbare bamariye ngo agiye mu bitaro kuwa munsi wa 5 mw'ijoro, kuwa 6 bumva ijwi tigenda murondere. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nabo twari kumwe ku munsi wa 5 hari ikintu numvise nabo ngati muri twa Elizabeth, kandi dukuru Elizabeth ntabwo yaje Elizabeth, narundi muri twa Elizabeth na Beatrice ntabwo ntabwo bari bahari. Hari witwa Elizabeth ari hagati yacu, ndikubona Elizabeth umuhungu mugufi akunda kwambara agapira k'umurongo. Umuza zo mubariraze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dufata akanya rero masobora 3 tumwibuke, nabo wibuke ubuzima budahera mu izina rya Yesu. Kuwamenya Imana, kubura umwana w'Imana n'ubuzima budahera mu izina rya Yesu. Imana mwakire mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kwicara.